bararwana utazwi utarimo ndetse no ku rugamba akadudubiriza amarira. Ubu intambara iri hagati ya Israel, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wundi biri kubabaza cyane usibye igihugu cy'igihangange gifite ibisasu bya kirimbuzi kibarirwa muri 4 bya mbere hano ku isi binini bitunze igisirikare gihambaye. Ubushinwa, igihugu kinini cyane gifite kilometero square miliyoni 9,600 by'uburebure bya kilometero. Iki gihugu kikaba ari icya kane mu bihugu binini hano ku isi, kikaba icya kabiri mu kugira abaturage benshi, dore yuko gifite biliyoni 1 na miliyoni 410 z'abaturage bose. Kibanzirizwa n'Ubuhinde bwakidepanshe cyane. Ubundi iki gihugu kiyoborwa na perezida utikoraho ndetse n'ibyemeza afata byose bikaba ari ibya kirangiza, ikindi kandi bikaba biri ku rwego rwo hejuru. Ni gute kiri kubabarira muri iyi ntambara y'urudaca iri hagati y'ibihugu bitatu bihambaye hano ku isi? Kuba wisanze kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo ntago ari ikosa ryawe, ahubwo ni indabukirano yo kuba ugiye kumenya intandaro y'iyi ntambara iri hagati ya Amerika, Iran ndetse na Israel. Niba utarabikora wibuke gukanda kuri subscribe ndetse unafungura inzogera kugira ngo ibyegeranyo nk'ibi ngibi bivuga ukuri kuri hano ku isi bijye bikugereraho ku gihe. Jedi Jean-Baptiste Rugero. Igihugu cya Amerika kiyoborwe n'umuperezida udakina uhora kwishaza, uhagaritse USAID yatangaga inkunga muri Afurika igafasha abakene bo muri Afurika. Uyu muperezida byose akabirenza ingoyi yarangiza akayihagarika. Yatatse kandi perezida wa Venezuela. Iki gihugu cya Venezuela kigira uburere, aramushimutana n'umuryango kugira ngo hatazagira nuko fora. Uyu mugabo uteye ubwoba, perezida wa Venezuela, yavuze yuko ari umunyagitugu w'umusazi ukora ibikorwa bihambaye yirengagije ingaruka zose ashobora guhurira nazo mu byo agiye gukora. Uyu mugabo niyigize atinya no kwataka ingoro yo mu gihugu cya Iran, ahadudubiza misile z'urudaca nuko ziragenda zirahasira ibanga. Icyitwa ivu gihinduka ivu, umuyonga utangira gutumuka. Uyu muperezida kandi yiyibagijwe icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2011 zakorewe n'Umwarabu ubwo iki gihugu cya Amerika cyari kiyobowe na Barack Obama. Iki gihe operasiyo karahabutaka idasiga n'umwe mu nzira yari iyobowe n'umugabo w'ubwanwa buyaga, akaba ikihebe cyari kiyoboye umutwe wa Al-Qaeda, Osama bin Laden. Iki gihe Amerika yikugiriye ubushwambagara ingeri zose atarobanuye, abana, abakuru ndetse n'abagore n'abagabo bose. Uyu mugabo kandi yakuye intwaro mu rwubatsi nukadudubiza ibisasu kuri iki gihugu cya Amerika. Donald Trump yirengagije operasiyo zirenga 20 Barack Obama yakoraga zose arimo atera iki kihebe cya Osama bin Laden ashaka kugifata. Yarongeye yataka Umwarabu, arongera dudubiza ibisasu muri kariya gace k'Abarabu mu gihugu cya Iran, nuko atangiza ikizwi nk'intambara ikomeye cyane ku gihugu kiyoboye isi cyangwa se gihetse isi mu kukigemurira peteroli, essence, mazutu ndetse na benzine n'ibindi bikomoka ku mavuta byose bikoreshwa n'ibinyabiziga. Si ukwiva inyuma, Amerika yadudubije urufaya rw'amasasu mu mujyi wa Tehran. Mu masaha 43 Iran yari imaze gutangaza yuko umuyobozi wabo yamaze kwegura ku buyobozi, ako kanya yamaze gupfa. Iran na Amerika ndetse na Israel, iyi ntambara ntago ikinnye, wongera ubyumve neza, iyi ntambara irakaze kandi iri ku rwego rwo hejuru. Iki gihe Iran bayirasaho ibisasu bya kirimbuzi, nta yandi mahitamo yari ifite usibye nayo gupanga ukuntu yatangira kwataka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yitamo ibisasu. Nuko ubutasi bwa Iran, abasirikare ba Iran ndetse n'ingabo zabo zose batangira gupanga ukuntu bakwataka iki gihugu cy'ikinyembaraga gifatwa nk'umwami w'ishyamba. Agakosa gato Iran itari yigeze yitekerezaho na gato, nuko itigeze itekereza yuko Amerika ari umunywanyi w'akadosohoka n'igihugu cya Israel, igihugu gihambaye mu bijyanye n'intambara, mu kurekura ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'ibindi bijyanye nk'amadrone y'intambara ndetse n'abasirikare b'intarumikwa kujya ku rugamba bagasiga barugize ubushwambagara. Uyu muperezida wa Amerika Donald J. Trump yarekuye misile za palestike 3 asirekurira ku kigo cy'amashuri cy'abana batazi iby'intambara habe na gato, batazi n'icyari cyo. Donald J. Trump
ku itariki 28 z'ukwa kabiri uyu mwaka wa 2026 misile zirenga 1200 zose Amerika yazidudubije mu gihe cy'amasaha 2 mu gihugu cya Iran. Ibi ngibi byatunguye leta zose, ibihugu byose ndetse n'abaperezida batangira guhereza agasopo Donald J. Trump. Gusa aravuga ati ibi nibyo twashakaga kugira ngo tugere ku cyo tugezeho. Iran yaratubeshye. Iran yatweretse yuko ari igihugu cy'ikinyembaraga nkeya, gusa ntago ariko bimeze. Ibi byagaragaye ubwo ku kirwa cyitwa Diego Garcia igihugu cya Amerika giteguriye operasiyo zacyo zose zo kwataka igihugu cya Iran. Ubwo Iran yarekuraga misile ebyiri zose, imwe ikazimira mu kirere, iyindi igahagarikwa n'ubwirinzi bwo mu kirere bw'iki kirwa kiyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muvandimwe, nongere nkubwire ngo iki kirwa girahambaye cyane, dore yuko kiriho amato y'intambara, indege za kirimbuzi ndetse na drone z'urudaca zakorewe intambara, abasirikare b'intarumikwa batojwe ku buryo buhambaye. Nyabona nongere nkwibutse ngo iki kirwa kirahambaye. Iran yarongeye irasa misile imwe yonyine, imwe rutoturi, igera kuri iki kirwa. Nta na rimwe Amerika itangira kurira idudubiza amarira yose. Iyata hariya iravuga iti Iran twayibeshyeho ko idafite ibitwaro bya kirimbuzi. Gusa iki gitwaro cyageze kuri bwa bwirinzi bwo mu kirere bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biba nko gushyira agakara kamwe mu nyanja, nuko igisasu cya kirimbuzi kiba kisekuye kuri iki kirwa. Ibikorwa remezo byose harimo n'indege za kirimbuzi, amato y'intambara ndetse n'abandi basirikare benshi cyane barahatsikirira. Reka ibi ngibi tube tubihungije amaso, ahubwo twigarukiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'urwango gifitanye n'Ubushinwa. Ubundi igihugu cya Amerika cyahise kizamura imisoro ku bikoresho byose cyangwa ibicuruzwa byose byavuga mu gihugu cy'Ubushinwa. Nuko Ubushinwa buravuga buti Iran irimo iraterwa n'umwanzi wanjye, ese ni iki nakora kugira ngo nihorere?